vau thani somni pasari zirtop ni kan lo thleng tareng mai Middle East lam thuthar Gulf bialin dona kan update le dona thu puan tur enga mozat thuthar puan tur enga mozat kan na yathil thleng thar om zela kan hria tangin borok kallai me kan wangin dar kar tin thuthar puan tur om kan puan tak lo enga mozat te le thil thleng thar te tur tuma hian kan han ngai thlak chhun zom le dona o hei indo ni somni le pariat na kan chuang kai tareng maya eta hian thilian tham tak mai thleng thei tur hi ai mung chho mek ni te po hian a hriata chu kan puan tak fo wang khan an puan non lo thei ani lova hei hi khovelin an ngai chan thup pakhat ani boxi wang hian hei in dona athulai mu pakhat chu ani chho ta mek boka chu US hian Iran alu chil don em ti te hemi boru kal mek hi ani chutiang alu chil don ani ang Iran thliarkar ala don ani ang ti te helai Hormuz la tur hian Hormuz Strait Iran ina akhar tlat hong tur hian Iran ei bel ber za asum kwa oil an thon chuana mun thliarkar pakhat Karak Island hi US hian ala ni chuan chuta Hormuz Strait hong turin chu thliarkar ala ka chu atran phung poimo taka US hian mang thayang Iran karnan Strait Hormuz hong tura Iran karnan atran phung poimo taka mang thei don ani ti te ania chumi tur chuanin US hi ain buat sei ni te po hian langa hei tun tuma thu thar kan han hriata hian US ina Marine atir mek 11 Expeditionary Unit te tun zirtop ni voin zirtop ni hian Middle East thleng tur angai kha an ni a Marine sang ni zanga Borvel Middle East thleng tur an ni a Marine ho hi han soivak ngai lovin kan hro me US sipai tha chuan vorzinga mi ania engemo operation abi ka in beina chutianga chuan an thok chuak thina special operation ang chia te leilam tuipuilam engkima che thei vek an ni chuti la in 82nd Airborne Division atang khanin 1st Brigade Combat Team te an thok chuak boka chu hei US na tir don mek nia soi hani kha kan puan to kha chu ania tuna sipai thar an ti mai te ang Middle East a tir tur Pentagon chuanin athon le mek nia soi ania Pentagon chuan thona tum le mek nia soi ania sipai sing khat ground troop te Middle East a thon ani tur thu puan ani chho vele ta bokani tutiang chuan engwangin nge US hian sipai tha atir bel mol ti chu midam tak hlo thon ani ta meka Iran alu childon an yang tia rin na hei hian a songet chiang hle ani tuna hian kan puan tak ang khan US Donald Trump chuanin point som panga indo ti top theina tur kha duanga Iran khan an nol thuan puang halani han pomlo hle maya chuti lai chuan Iran hianin point nga indo ti top na tur mangin US proposal chu an counter ve ngala an runduang chuak ve ngala amai ro chu hi US na pomlo the thu kan bot sei lai hian puan ani lova maro chu hei Iran hian US proposal angai tu anon mek ti te thu thang kan lo hrelea sungte chu ania inbiak na hi a hlo cham ani chuanin sipai chakjok manga Iran chu lu chil ani lowang ti hi soi thei ani to lovani hei sipai tirbel ani chhomol mai ania Iran ina US rutna apom theina turin sipai chabel mang hian an vozo kemni pressure lian takan pezo kemni ti te po ngaidan pakhat tho khani hi indo tran ma indo a chu ala ya borok ang che khania kan hre tang khan Iran nei tui puya US indo long rual indo long zatel te me ukha an phumur mai ania an ther fur mai ania sipai thanen tin ral thuam thaber nen an oma khami mang khanin US khan Iran kha in biak na nena chantumin andora ni a Iran lam khan silai ko mora min tin chungin in biak na min nei puya ti khanin US rotna kha an nolani kha khami ni wang khan Israel US kha February somni paret khan an cheta thutani kha hei voin thlengin chu borok chu hei kan tong ta mek chu ni a katiang che khan US hian sipai tamjok mangin Iran hi pressure n taka pe mekani chuta chuanin thilian tham tak thleng theiani Iran power mun ka bom chiang ti khan Trump khan a soyani kha maro chuninga chung hun apek bel thu kha asoya hei voin lam niu sa chuanin Trump chuanin ninga chung hun atiama kha ni so mata na po seile thu asoi hei expert tam tak chuanin US alain buat sei fellow wangzok ni nan ngai tlat chu hei sipai tir belani tur thuan puang molmola heng sipai tir bel tur te hian Middle East an thleng tlat lova chu an thlen kim hun om ni som borvel hi Trump hian hun tiam dang asiam le ta ani ber hian a hriata
chu voin lama khovel media lian zong tena an cheiron ani mek chutianga Iran power mun ma USian lian tham tak maya abe nei chuanin chiatna harap thlau viau dona Iran hi om hle don bi khawlova helai Gulf ram biala an power mun te an chu cheve boy don ani anin soyangin an volok to kha Israel po nalua omlavin an ral thuam nei zong mangin han bei chur don chu ne ngot mai hania Iran hiana ko to pa tangin ral thuam ren na chan tur hian nei to lem lo ti in mitam tak chuan an soi hialani chuwangin Iran mangang ako to pa tang ronin vailet hi ana viau mai thei bok tuna la US hian ral thuam atla cham ti te thu thangan oma US media then khat te ponan puang choi chuaya Wall Street Journal te pan ron puang or viau me maro chu Wall Street Journal hi Trump hian ring te chiam lawa fake news an puang ani te alo ti photo kha kan hre tangin helai Middle East a hian chuanin oil a in tuya harsa anti fautrina tui in tur siam chuak tur hianin tuifin riat tuyan la kangai tuifin riat tui al tuk chu an han song bola water desalination plana karen mangin chutiang chuan song bol na mun pui tak takan nei ani Gulf ram tam zok hian an tui in za asom riat chong hi tuifin riat tuyan lak an thlut fim le ang khania an thlut fim nan hian electric thachakna nga ya chung electric thachakna khol pui chut chiat ani chuanin anta na rap thlau viau don mi pui tor na chu turu tur takani chu chuanin dona hian chiat na lian jok a thlen lawang ti hi soi thei ani lova chuwangin Donald Trump chet tumna po hi khovel mi pui ngai ven ani pha na chan le thin phudep de pa Middle East mi pui an om mek na chan pakhat chu ani nisan lama in beina lian tak tak a thlenga voin lam thleng khan Israel chuanin Irana air strike lian tham tak mayan kalpui extensive strike tia soi ni in heta hianin Iran a target engemaw zat an kap chhia nia soi nia an air defense mun le ballistic missile launcher tele an ral thuam da thatna mun thren khat te po an bom chiat zinga hian atel ani ground operation leilama be pui thlakna Iran ram chunga US sipai te pen luta be pui an thlak theina tur chan si alian chhotial tial ni hian alanga hei tukin lam news ate po hian an ron puang choi maya US hian sipai singkhat atir le don ni in soi ania Marine le Airborne Division atir tur thu a soi nuwa thu thar bera chuan sipai singkhat tir bel turani indo chuatran tir lai vel khan sipai singa Middle East US base rang hian an om nia chutania tuna Marine le Airborne Division an tir nuwa singkhat an tir le ani chuanin sipai sing ruk bor chhojat chu anom don ta tina ani Strait of Hormuz poimo zia chu kan hrachiang ta viau mai hei hi tunin do atang hian khovelin a hrachiang chho viau ania helai mun kharani tlata wang hianin khovel mun zau zo ka oil gas thon chuana tur kong a ping tlat mai sia chu chuan har satna lian tak mai min thlen mek chuni hei India ra mangai po LPG a har satna kan to pha meka kan roi tu te hianin engma har satna omla ve chi aina tur omla ve ti ma sela duang anga LPG leithei ani lo wang le amana to ema wang hian har satna chu kan tok mek ti lo rual ani lovani chuwangin Strait of Hormuz hon hi tuna naman mo thlak tak nama sa nei ngai chi halo ni ta chumi hong tur chuanin soifo tak ang khanin a thian ramte nei to ramte le China ngei te po US khanin China hi US thian ni lo ma se straight mangtang kai bertu si nga mi ni wangin chumi kaltang tur long te escort tur khanan in dolong ron tho ve tur khan tram khana ti ni khamaro chuan du hlom lova indona chuan lu an du lo wangani ber mai bok chuwangin Donald Trump hianin straight hon hi atum ro ta vio maya ke mani pon kan ti theini an ti nia maro chu tianga soyang ngota thil ol sam hi lo ni o zong lo maya helai Strait of Hormuz si awang lam kem som thum bor vel chau ani a tuifin riat ring reklai angkha ania helai kap hak lek hian khomola Iran ballistic missile tele missile munte Iran hian an buna lein hoi mun ma thatak te pon nei chunga tang chuan longkal te duang to gen an kap hak vekani helai straight kaltlang tum long engamazat Iran hian an kap pil to nge a Iran long helai straight a malatu somparu zet kha US chuan an kapil thu khan puang ve bokani hemi straight hi US hian athunun ani chuan khovel oil thon chuana hian kongkhar pui veng tu ani don tina ani amel maram te tan chuanin US na Hormuz Strait a chang tur chu a hupurom viawang US Central Command in
thu chuan siam danin in do tan tir lai vel khan Middle East a hian sipai si nga vel an om thu kan lo hria Gulf ram bial rang rang a hian US base rang rang in sem dar te khan nia chung ho chuan tuna Iran be na hian kalpui mek ania missile defense te air strike te naval operation te chung ho chuan in air strike missile defense naval operation ten kalpui mek ani sipai hi a kha to ka tirlu zeu zeu ani atlang thang lo po a tirlu nia soi a chutiang ani chuan singa hi chuan pel chho to turanga yani kan puan ta kang khan 82nd Airborne Division atang hian paratrooper sangkhat chuang tuna hian rapid deployment kalpui turak mala kania helaya hian an thleng thlathuai don nianga yani paratrooper ho Airborne Division ho hi thlona atanga azuang thla wai thla khan tiang sipai thabik khan ni tuipui le khomola che thei ve operation abik taka special operation ang chi ya ral thomeng kim mang thaya mel maram chunga po chutianga ne so taka che thei tura duan vek chutianga training thatak nei han ni tin 1st Brigade Combat Team 82nd Airborne Division atang hian 1st Brigade Combat Team engamozat antel don boka anni hi an division a po athabik ne soyan ni le zelani heng ho hi mel maram chunga chetla tur le airfield le akai hnoi vela ne so taka che chi ang kha hania entirnan maniam Nicolas Maduro le anupui US malak na a varuk chu an ni kha rampakhat ruai tu operation na ya kha tianga var phur chuaka varu chuaka US a phur ho ngat thayang kha sipai tha hetiang airborne tele marine hote chuan kha tiang ang operation big khakal pui thayan nia kha tiang anga thiam na nei le theina nei kha an ni tin 11 Marine Expeditionary Unit antia hi Marine 11 Marine Expeditionary Unit te hi voin lama Middle East thleng thlatur te khan ni hi amphibious longan tia boxer amphibious longa run chuangin anni hi marine sangli zanga atanga sanga borvel annia aviation logistic la special operation a thiamna bik han nei boka tuipui maiba ka khomuala te ne so taka che thei anni tin 31st Marine Expeditionary Unit hi anom boka chu Okinawa Japan a US base pakhata hianin hun man naya heng ho hi Middle East a rontol thlatura thupek dong ton ya soi hanni bok anni hi USS Tripoli amphibious assault ship nen ron thok thladona tin naval long man ro pui tak tenen hindo long hoisa tak tenen an ron thok thlabur burdon nia soi hani bokani chutiang zong huwa khani china kan soi ta kang khan Pentagon chuan sipai singkhat tir belle turin ruah manan CMD te hania US chu lian taka che tum ngai ni te pon alang chho tamek hani hi kan mabak akau viau maya tuna pangin oil gas lama khovelin harsat na tok towa tuna hian Iran hi chutlom lo ni lo chuanin alapong portel tel don US le Israel me udau tu ani da hi ain rin tok na ti pung tu ni dona suwangin tun ai hian an la noksak sau don ani an ruai tulok berber tele an Islamic regime soi chim mani lo chuanin angayang bukin an kal le don an sarkar kalphung hi angayang bukin akalanga US Israel le an tho pui te epzokin ama ai ma epzokin ron kal dona ral thuam lo om nei apoi mo zia tuna hian an review to inarinom tuna hian Iran hian nuclear te chu han nei se US Israel hian hetiang hian an nor haw lo wanga asan chu amang du mai dona chu tiang chu Iran tan chau ni lovin helai rambel le khovel tan po thil hlom to pani dona wangin heng nuclear ral thuam te po hi in vonan atangkai ve viau North Korea ho tu pa Kim Jong Un pon ral thuam lama le nuclear lama man lo la chu ti fu ain ti thu a soini in media te pon an puang heng he ni kha North Korea hian US South Korea thi ten ron vo dur thina US po hianin bei ena po a en lem lo ni te pon langa chan pakha chu nuclear ral thuam an hum vetlak to wang hianin indona lian tak chuak ta se mi pakhat ro rel na noe kal an ni wang hian Iran ang bok hian ral thuam hlom po mangdu mai turang chi an ni bok si wang hian bong ponor chiam hi a him lo na china ve ani khatiang che kha ni Iran hian ral thuam ICBM ang chi te hala nei lo hlova hi tunin dona a boruak so sang lu tuk tur ati jiom phani te pon a hriat ani maro chu tuna hian Iran ruai tu te hi an soi chim veka an sarkar kalphung an thlak dang lam thei lo hani chuanin
amma ayana sai niran hi harun ding chuak dona ral thuam hlawm zawk nei poimo jianen chutiang chuan amma aya war sawin ral thuam po an lu chil lawang ti soi thei lovani chuwangin tuna hian an bei ro rowani chuan Iran sarkar kalphung ti danglam dor thei malak nan kalpui chungai vio mai mania Saudi Arabia lam khan US chuan Iran mi puiden ilovin Iran sarkar thlak danglam se an du thu an puang nge ani kha chu helai rambial Gulf rambiala ram tam zok ngai dan te poni Iran hi Gulf ram tam zok angin ral thuma chil burni lo le Islamic sarkar Islamic dananga afir fiak hoi zonga chelo tur hin an du ve thoni te pon langa chu US in indona kalpui taro rawani chuan Iran sarkar thlak danglam thei tura malak hi Gulf ram te po hin an du ani tuna hian thu thar kan hre dana chuan Saudi Arabia chuanin US si paite ala man tir ngai lawa airbase pakhat a man tir le don ta nia soi ani US si paite hian Middle East a base inga mozat nei masela an base van bawro khian mang thei ni maya an base omna intirnan Qatar ate Bahrain ate Jordan ate Iraq ate Kuwait ate UAE ate chutiang chen US in base an nei thlua base an nei na ram pum pui van bawro kha tunin dona hian an mang thei chuang lawa an phal sak lem lawa an base omna chungvel kha bituk chin nei nan mang thei chawani Saudi ang te Qatar ang te po an van bawro pum pui hi US man tir phal seng chuanin US tan po Iran beina lama hian ol samzokin malak thei ani ngei rin ania Saudi chuanin an airbase pakhat chu US man tir an phal thu anun puang thar vele ta ani Asia khotlang lam buin mek na hianin Iran chuan tuipui kongpui motak maya khar kan ti to kha kan hriat vek kha Hormuz Strait ania a thian tharam zinga tlem te kaltlang tir Iran chuan a phal meka an soyang devin Strait hi hon reng ani kan thian ram te tan chuan hon ania maro chu kan thian ni lo min hmel ma en tu le kan hmel ma US le tho pui te tan chuan khar tlatani an ti kha khovel sarkar zinga ram panga te tan Iran chuan Strait of Hormuz chu paltlang rem tia hon ani thu puanga phalna apek zinga hen China tela Russia tela Iraq tela Pakistan po tela India po tel chu Iran in ka thian ram ati te ram panga te tan chuanin Hormuz Strait hi paltlang thei ni ti ani hemi wang hian India po hian har satna lian tak ang chi kha kan la tok lo state of emergency puan hial pha na tureng tirnan hei Philippines ta chuan energy emergency an puang der to a tin Sri Lanka te Bangladesh te Maldives te Burma te ram thang mek ang chi vele chonga hi chuanin har satna lian chok hian tok mek ania motor te po in tlan chok te ei Burma chuan in tlan chok te pon ti to a tin ram than khata chuanin ni tina sarkar na tok office kal ang chi te po han ti topin online mangin in lama na tho tur te anti chutiang te chu oil ren chemna konga an malak na kha ania chutiang ngai hri lawin India chu hei kan lakal meka nimin loka po aizol pam te han fangkwalin free sale vekalania oil la tur han in tlar put khanom lem lo duang angin diesel petrol lak theina lo meka gas ro tlemin kan har se deuti mai lo chu boina lian jok emo khan tiang ramdang ina antong kha chu India hian kan la tok lo ni te pona hriata chan bera chu Iran Strait of Hormuz atanga India long thren khat ron kaltlang tirani wang kha ani Iran Foreign Minister Said Abbas Rakchi chuan ram panga te tan Hormuz Strait paltlang a phal sak thu a soya chutila chuan Iran melma Israel US baka an thurwal pui dang long te tan Hormuz Strait paltlang thei ani lo ati Rakchi chuan tuipui kong te chu khar pum hlum vek ani lo thu a soya ati chian na atan India long point Hormuz Strait hi paltlang ani tina soi an thian tharam te tana tuipui kong hon ani chungchang hi Iran chuan an soi fia chuta chuan indona mun huam chung ani wangin melma le an tho pui te long ten engti kong men helai mun hian manarem lova mara chu paltlang tur te ro ruwa manna mumal tak a chutianga buai puya paltlang tiran ni chuti la chuni US President Donald Trump chuan Iran chuna takina vonon le ni tuipui kong te mumal zo ka Iran ina hon lo chuanin ngong na taka nei do na ti kha Hormuz Strait paltlang phalsak zinga India atila hi wang hianin Asia khotlang lam buaina awang ram chunga LPG le oil rang in dei lo na om chu Asia om pha theidon ni nan soi February ni somni pare ta US Israel ina Iran an bei nuwa Iran wara chuan hu loka hian Strait of Hormuz si khar zui ni kha
khovel huapa oil gas phur chuana kongpui mo taka ni sia Iran hian longlian paltlang a phal saktak lo wang khan ram rang chuan oil gas lama har satna hantok chhota a oil man po a san pha viau to indo a thlen ma khan straight hi nitin long za somni velin a paltlang thina mar chini khata tanga ni somni panga in kar khan longkal tlang hi za somnga panga chau ani chu za somko panga zetin straight paltlang hian tlem ta tina ni chu chung singa za somko pakwa chu oil tanker le gas phur an nia nilani mai po khan long pani chuan straight hian paltlanga khothlang laman pan India long somni pani zinga pani khan helai munin an paltlang le towa tuna hian India long sompakwa somni vel helai straight a hian an latang khang ve buka heng ho kaltlang dan tur po ro man na siamani to thu India External Affairs Ministry chuan an soi ani kha Kalshe tangkan in dauti top theina tur point som panga Donald Trump khan aduanga Iran in an pom lo thu an soi ngal ani kha Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan ka hai puanna tura US rodna siam te hi zir chiana ni thu asoya chumi rual chuan US na in biak na nei tumna an nei ri lo thu asoi Abbas Araghchi chuan US na in biak na an la nei lova an thian tharam te kaltlang chuan engemaw chu kan dong ma se hi rampan hi te in biak na anga ngai theiani lo tin Araghchi chuan asoi nilani khan Iran ruai tu te na in biak na an nei thu Trump chuan alo soi to a in ram na siam po Iran hian an du ni ati nimin lok a Trump thu soya khan Iran hian in dauti to phian du a in rem na po na yan du ni min dil zo kani ti hel khan Trump khan chuan an soi ani a Donald Trump thu soi hi he athu soi hi oi chi nge oi lo chi po hriat thei har sa takani an ram mi ten an hlo wangin hei an soi chuak ngam lo zo kani ati iwa sen in dona ti to pani theira tura rotna som panga asiam te chu Pakistan kaltlang Iran hi pe kania rotna asiam Kim Chang hi puanzar ne lo ma sela atlang pui chu online akan lo mo thoka until rot zinga hian Iran nuclear program kalpui ti top vek Hormuz Strait akhar chu arang thayang bera honte khatiang te po kha tela Iran official chon hi an hnol thu kha puang hala ne kha indauti top chu Iran du da nangina to pang ti in Iran lam chuan thu chu an ron siam ve ngal rap mai ni indauti top na tur point panga Iran khan an han chang let ve a point panga an han duang chuak ve ngala chungsinga choni US Israel in ran laka be puan thlakna an ti top mal vekte indona wanga thil chia torna zong te compensate kha Iran khan an du US atangin chu tiang tran puina chu a omangai jang na domna min pe ka ngai ti te Middle East wam chunga Poland be te po ti top vekte han phut boka tin Strait of Hormuz Iran thu nei na chu dan hoya pom sak turin anti sarkar khovel sarkar international community ten Strait of Hormuz Iran tang ei ni tian pom chuan chu da nanga kalpui hani thei chuanin Iran hian in dokan ti to pang ti in hanon chang let ve bokane kha chuti lai chuan Iran in American fighter jet kan ka phla tin an puang le ta a an air defense system tharmangin Chabahara American F-18 Super Hornet an ka phla ni in Iran lam chuan an soya masian hu loka US Central Command chuan hi thudik lawani anti ve thung Iran hian Chabahara US F-18 Super Hornet jet an ka thlak nia soi chu video pon ron da chuaka masa US CENTCOM Central Command chuan exa thu chua siamin Iran sipai te hian America fighter jet an ka phla nia soi hi thubul balom lo thuam jenei lo mai ani US fighter jet engma ka thla ka omlo ani anti ve thung ani indona chuan in puton na eng bernge thudik ti hriat har sakhop te po hian ni ve a ngai thatu den ngai dan to kan thiam mai tura han ngai mai tiang BBC lam han lu chil le lokila BBC hianin Donald Trump arani som panga Iran be theina tur energy side be theina tur ninga chunga te ni soma apo seile tak chung chang kha hanron jiak war khop maya 5 days pause ati kha 10 days a Trump chuan at pot sei le ta ni in energy mun ma bom che tur ka thutiam ninga kha ni soma ka so ne ni soma tan ka pot sei Monday April ni ruk sang ni som ni paruk zandar riat ti in a deadline te po hiron soi ngal thlap ani April ni ruk thotran zandar riat thleng Donald Trump chon huna pe tina ani o Al Jazeera thupuan hi han en vele thok tiang Al Jazeera po hian in Donald Trump an Iran energy infrastructure bom chet na tan hun apo sei thu ni som chunga po sei thu hiron puang April ni ruk zandar riat ti kha aron puang ve thawa tin Al Jazeera hianin US rotna hi Pakistan kaltlangin Iran hian adon thu te
tuna hian US le Iran in kara palai na Pakistan Egypt le Turkey ten an thomek thu te po tarlan ani tin Iran Deputy Health Minister Ali Zafarian chuanin tuna hian Iran ami sangkhat zakwa somthum pasarian thito ni na soi Israel hian isu ti chuaka chu Lebanon chimlam Zarani River chevela mi pui chengte in thiar chuak rang turin anti helai hmun in Israel hian be pui thlang ni lian tham tak kalpui atum ni na langa mi pui te an him jok na turin chulai hmuna cheng zong te arang lama in thiar chuak tura anti thu Al Jazeera hian ron puanga tun haya Israel Hezbollah in baina amithian belzela Lebanon Hezbollah lama hian sangkhat za an thikai ta Israel sipaipo nikalta khan pakhat athi vele bokani o thuthar bera chuan hei Al Jazeera hian ron puanga US Israeli fighter jet na Iran khom huna hianin mi parukan thi nia soyani US le Israel hian residential hmun mi pui chena hmun an bei ti in Al Jazeera hian ron puanga khom khopuya hian be pui thlak na kalpui ania mi paruk an thi ni in local media report Al Jazeera hian ron puang chhong ani o Israel lam news hi hanan vele thok hela Times of Israel lam hi han lu chil lokela US ina Middle East a sipai sing khat tir bela tum thu leilam sipai ground troop tir bela tum thu kha Israel lam news te po hian an ron tar langa hi chu kan puan vek to kha kan soinon to lovanga tin Israel hian ina IRGC Navy commander anda that thu te po kha anon puang zara hi chu tukin jing lam news a khan kan han puang tam deuh lek to kan ti to lovanga puang to lovanga Iran bena ingamozat Israel a po hian thleng le a tukin jing te voin lam te po khan ni warning siren tiri kan ya Israel marlam khopui Kiryat Shimona chuanin Iran bena thleng warning siren tiri kan mi puite bom puak laka himna tur sel tarlaman plan lut le a chutiang te chu thom lian tak helom chhome kani tin Lebanon a hianin Israel hian be pui thlana kalpui me ka mi sangkhat zan thi to a sipai Israel sipai hengamazat an lut to azat che hi soinelo ma se division palia sipai thanam tak helai Lebanon chimlama hian Hezbollah ten nor tol tur le Israel Lebanon buffer zone ti zau turin an lut me kani anin be thial reng hani ya report hi darkar tina oma Hezbollah mun ma anti chezel nia soyani boka Israel sipai pon liam engamazat han nei towa thi te ponom chhove mek zelbok ole soidon chon soitur tam takoma kan puang seng hrilo hanile phot mai sela kan du to kanga ole kan thu mor bokna chuanin USian Iran alu childonem chumi tur chuan hei sipaya chabel mek te hi engatan ya mandon sipai tha marine te airborne division ang chia tanga sipai tha special force angte antir bel mek ania chung ho chu be pui thlak na B ka special operation B ka chetla chian nia miram alu ta khatianga miram le hellam pangte po ni sela vatuk dol tura theina sang tak nei anni chung ho marine te airborne division te an che ni chuanin engamo thil lian tham tak a thleng don ti na ni te pon ti kha chung te chu nia USian chutiang kalpui chu atum tak nge Hormuz Strait suko tur hian akar fung poimo tak mai Kharak Island hilak nge tumani ang ti chu rindan tlanglon hani tamek ani poni se thuthar kan nga chang se langa Donald Trump an ninga chhum huna tiam khani soma apo seile tak thu soya April ni ruk tho tran zandar riat tikha Donald Trump deadline chu ani chumi chunga Iranin Hormuz Strait a hong lawani chuan Iran energy mun an power mun te akang hlo don chu ani phot mai chu chuanin kan ka zau taka nei don ti ro hretelila ati china khan kan du tok photang